گەڵتان بەردەوامین لەم تەوەری بەرنامەکەیە میوانداری گەورە دەرهێنەرێکی کورد و کوردستانمان کردووە کە خاوەنی چەند شاکارێکە لە بواری سینەمادا کە بۆ ئەم ئێوارەی کورسات مەگەزین میوانمانە ئەویش سینەماکار و دەرهێنەری گەورە کازم ئۆزە کە باسمان لە فۆرم فیلمی زارێ بۆ کات و باسمان لە گرنگی ئەم ئیڤنتانە بۆ کات بۆ سینەماکارانی کورد و ویکێکە لە ڕاهێنەرەکانی فۆرم فیلمی زارێ. کاک کازم سڵاوت لەبێ ئەم کاتت باش بە شێوەیەکی ڕاستەخۆ بەڕێزت لە ئەستەمبوڵەوە لەگەڵ ئێمەیت. کاک کازم سڵاوت لێبێت. سلااو و ڕێز هەموو بینەران و خەباتکارین هەموویان سلااو دکم ئێوار باش. ئێوارەی تۆ باشتر سڵاوت لێبێت زۆر سپاس. باسێکمان لە فۆرم فیلمی زارێ بۆ بکەیت. باسێکمان لە ئەم ئیڤنتە بۆ بکەیت و گرنگی ئەم ئیڤنتانە بە تایبەت بۆ سینەماکارانی کورد. کاک کازم گوێت لە ئێمەیە؟ کاک کازم بەڵێ ئینجا ڕەوان لەگەڵ ئەوەیە ئێمە هەمیشە ئاڵێن ئەم جۆرە فۆرمانە ئەمجە بەڵێ ez gelekî kêfxweş bûm ji ber ku dîroka sînemaya Kurdî belka em bêjin sî çal sala êdî bi navê sînemayê Kurdî li dunyayê fîlm tên kişandin, festîval tên çêkirin, organîzasyon tê çêkirin lê ji bo ew dema ku fîlm tê afirandin ji bo afirandinê ji bo ew prosesa afirandinê gelek tişt kêm dihatin kirin. Ji bo yê jî ez gelekî kêfxweş bûm ku ew organîzasyon ew forum alîkariyê dide afirandinê. Yani mesela li dunyayê gelek fîlm festîvalên Kurdan hene lê weke atölye yan jî weke forum yan jî weke workshop em bêjin sinema çawa tê kirin, senaryo çawa tê nivîsandin ji bo yê gelekî tiştên kêm hebûn ew wê vî kêmasiyê temam bikin. زۆر باشە. کاک کازم بێژە هەوا چی فیلمên کوردی ji wilatan dî cuda dike ji sînaryoya naveroka û teknîka. Dengê min tê? Belê belê ez guhdariya têne. Kak Kazım bêje hewa çi fîlmên Kurdî ji wilatan dîke cuda dikat ji sînaryoya naveroka û teknîka. Berê yani fîlmên Kurdî ji welatên din hemûyan cudaya bi rastî jî hem ji aliyê senaryoyê ve hem ji aliyê naverokê ve ji aliyê teknîk ve hemû tişt gorî min cudaya. Ji ber ku rewşa Kurdan gorî gelên din, gorî netewên din, gorî milletên din gelekî cudaya. Yani em nêzîkî 45 milyon kesin gelin li dunyayê lê heta niha devletek me heta niha saziyekî bi giştî hemû Kurdan bînecefe tune bû. Yani meseleyê Kurdan gorî meseleyên milletên din yê bingehîn gelekî mesele hene. Ji bo yê jî berî her tiştî belku mirov bêje ji aliyê nêzîkbûna mijarê ve sînemaya Kurd cuda ye. Ji ber ku mantalîte Kurdan gorî milletên din cuda ye. Yani mesela em bêjin gorî Tirkan, gorî Ereban, gorî Fersan Kurd milletek cuda ye bi rastî jî. Yani weke hişmendî tiştekî nû di jiyana Kurdan da heye. Ew jî tê wê maneyê ku di sînemaya Kurd de jî hişmendiyekî nû heye gereke hebe jî. Ji aliyê teknîk ve jî belku mirov wê bêje rast e belku sînema fîlmên Kurdan bi hevekî feqîr e yani sînemaya Kurdan feqîr e bi bêpere sînemayê birê ve dibe pêş ve dibe lê ew jî rêbazekî zimanekî nû derdixe. Mesela dokümenterî ku li ser Kurdan tên kişandin gelekî zimanên nû tê de heye. Lê disa kemasî jî ji van aliyan
ve heye. Yani jaliye nabaroke ve teknik ve hişmendiye ve hem tişteki nu heye hem jî tişteki nîfçe mayî heye. بەڵێ کاکازم Dengê min tê ji we بەڵێ بەڵێ دەنگی تۆ زۆر باشە گاتە لای ئێمە پێم بڵیت کۆکردنەوەی تەواوی فیلمسازان لە کوردستانی گەورە و دروستکردنی تۆڕێکی تەواو کوردانە لە فیلمسازانی کورد لە ئیڤنتێکی لەم جۆرەیە تا چۆن گرنگە؟ gelekî giringe yani belkû jî mirov dikare wê bi zelalî bêje heger ku em dixwazin sînemaya Kurd pêş ve biçe berê her tiştê ew organizasyonên wisa weka forum zarê ji bo me lazim in. Yani rast e festival nîşandana filman li ser axifîn tiştê din Q&A film kışandın giringe lê berê her tiştê ew merhele ji hemû merheleyan girîngtir e. Ji ber ku li vê derê perwerde wê derbikeve yani perverdeya çi du perverde li vê derê giringîn ya yek sînemaya dünyayê çi ye hatiye çi merhelê kê çi kiriye kîjan netewî çi kiriye kîjan welatê çi xebat çêkirine ew em ê wê binasın yadin jî sînemaya Kurdan wê li ser çi mezin bibe ew jî tê wê maneyê ku çanda Kurdan hişmendiyê Kurdan meseleye Kurdan dîroka Kurdan li vê derê wê bê nîqaş kirin ew her du cî mesele jî ji bo me giringin û em ê li ser wê zêdetir jî biaxivin. زۆر باشە کەواتە ئەم چاوا دکارین چیرۆکێن کوردی دێبێژین کو هەر بیانێکی و هەر کوردێکی تەماشاوانێ چیرۆکێ کوردی بن بزانن کورد چاواژیایە کورد چاواژیان کریە. Belê belê rast e yani berê her tiştê sînemayê filmên Kurd gereke temaşavanên xwe Kurd hebe. Yani em gereke sînemayekî wisa çêbikin ku berê her tiştê gelê me filmên me temaşa bike fehm bike di tesîrên filmên me de bimîne û bişopîne. Yani gorî min kilit yani mifte ya yekem tekiliya filmên Kurdî û tekiliya gele ya duem jî ew jî ji bo sînemayê Kurdî tiştekî gelekî devlemend e filmên Kurd temaşavanên filmên Kurd bînerên filmên Kurd ne tenê Kurdin hemû dünya dikarin çîrokên Kurdan temaşa bikin ji ber ku çîrokên Kurdan ji ber ku jiyana Kurdan gorî netewên din gelekî awartaya gelekî xweşik e gelekî cuda ye û em dikarin ji bo dünyayê jî film bikişînin yani. بەڵێ باس لەوە ئەکرێت ئەوەی کە ئەوترێت لە سینەمای کوردیە سیناریۆ کێشەی هەیە سیناریۆکانمان بێهێزن ئایا ئەکرێت بڵین ئەمە ڤێنتانە کارێکە کات کە گەنجانمان سینەماکارانی کورد بتوانن کە سیناریۆی بەهێز بنووسن و بۆ سینەماکان نمایش بکرێت و ئێمە ژۆک و وڵاتانی دیکە سیناریۆ و سینەماکانمان پێش بکەوێت؟ بله بله yani rast e afrandina sinemayê pêvajoyekî gelekî dirêj e yani nivîsîna çîrokê guhertina senaryoyê film kişandan editing müzik hemû tişt bi rastî jî cuda cuda ne û gelekî meseleyê wan hene lê ji bo Kurdan belkû jî ya girîngtir senaryo ye çima ji ber ku heta niha di dîroka Kurdan de jî vêjeyan nivîsî gelekî kêm maye lê karê sînemayê jî girêdayiyan nivîsê ye yani heger ku em dixwazin filmekî gelekî baş bikişînin berê her tiştî senaryoyekî baş senaryoyekî rind çê gerek destê me de hebe belko ji bo vêjeyê ji bo tiştê din ji bo çîrok nivîsên ji bo çîrokan pêşvebirina tiştê din ew qas ne girîng e lê karê sînemayê bi serê xwe nayê çêkirin karê sînemayê weka bi komekê ve tê çêkirin
جبربيجي سيناريو جبو كوميجي قالكي جرينجا يعني او تثبيتا بكري جرينجا راستا اري د سينما كردي ده مساله سيناريو بلكم مساله يكمينه بله کا کازم جیاواز لا ایڤنتەکە ئەمەوێ پرسیارێک لە خۆت بکەم ئێمە کازم ئۆزمان سەرەتا وەکو شانۆکارێک لەسەر تەختەی شانۆ ناسی و دواتر دەستی کرد بە کاری فیلم و دەرهێنانی فیلم ئەکرێت بڵێن کازم ئۆز ئەچێتەوە سەر تەختەی شانۆ دووبارە؟ من تام فهم نکرد دکارم به کرمانجی بیجه او بالا سرتا کازم ئۆزمان لە شانۆ بینی لە شانۆ ناسی دەستت بەکاری شانۆیی کرد لە سەرەتایە و دواتر دەستت کرد بە فیلم و دەرهێنان و فیلمت هەبوو ئەکرێت بڵێن جارێکی دیکە دووبارە کازم ئۆز ئەگەڕێتەوە بۆ سەر تەختەی شانۆ؟ والله نزانم يعني زانی کار سینمای بلکه جل دنیای کاری کی زیاده تر مشغولیت لازمه. اگر که در هنری زیاده دو گره که دم خواب بدی سینمای. دلی من ده حبو دمی که جی از فکری منگو گلو ام نکرن از عجبا شانوی کی بنویسمو ام بخابتن تشتکی چه بکن لی نا يعني كاريما دم وين ناهيله يدي من قط بريار كركه تاني سينما جي عند هبه كاظم سپاس بوتا بهواك راست خوش اسطنبولي قلمدابوي قالك سپاس بوتا سپاس بو بەشداری کردنت قالك سپاس سركفت نجبو هیوادارین بنزیکترین کات لە سلێمانی بووبینین سپاس بۆ تۆ زۆر سپاس ئەز دەرم ئەمەلێ دەرێ هەبدەبین زۆر سپاس